Kasih sabun dulu ya guys, brown. Copot ya teh, tutup dulu itu kering. Warna hitam, coklat aja dulu. Dikasih ini dulu ya guys, sabun alis, namanya apa sih, lupa. Ditep-tep dulu teh, tep-tep, tep-tep. Dikasih itu apa, dak. pantesan yang hari ini. Takut ada yang minta itu. Kasih sabun dulu ya, bedak tabur guys. Ntar ya guys. Tidurin dulu guys. Ntar guys, lagi seru. Mau kemana teteh? Nyerut pensil guys. Biar nurut mah harus pakai lem sebenarnya mah guys. Kesan. Mana alis si Enong teh? Warna apa? Dan warna hitam. Nih, kita pakai coklat aja ya guys. Enggak. Jadi hilang guys. Tuh ininya bunda mah nih ngaplek nih. Hai guys, kita belajar bareng-bareng ya.